mjumbe, munisikize vizuri. Si mimi ni mama yenu? Si mnaniombea? Sasa mimi kama mjumbe nataka kuomba ruhusa. Leo ni siku ya kuuliza maoni, munipatie ruhusa ili nikienda bunge nifanye lile watu wa Kiambu wanataka. Watu wangu, mimi ni mjumbe wa Githongori na nimetoka Githongori. Watu wa Githongori wameandika na wamesema hawataki Rigathi Gachagua atolewe. Nataka kuuliza swali. Ninyi mnataka Rigathi Gachagua atolewe? Wangapi wamesema wamekataa Rigathi Gachagua? Haya, ni mambo ya ndugu haya. Wote mmenigeza dadi kule ya bunge. Mnanijua mimi napigananga. Mimi nataka munitume kazi. Nataka kuuliza, si hapa tuko Kiambu constituency? Nyinyi mlituma mjumbe wenu aende wale ambao wametoka Gatondo mko hapa? Mulituma wajumbe wa Gatondo waweke sahihi? Wale ambao wametoka Lari mko hapa? Mulitumana mjumbe wenu waweke sahihi? Wale ambao mko hapa wa Limuru, mulituma mjumbe wenu waweke sahihi? Wale ambao wako hapa wa Kabete, mulituma mjumbe wenu waweke sahihi? Wale ambao wako hapa wa Kiambaa, munatuma wa Mushama waweke sahihi? Haya basi tuseme Kiambu yote na Roiro. Watu wa Roiro, munatumana mjumbe wenu waweke sahihi? Kwa hivyo tuseme watu wa Thika mko hapa? Mumetuma mjumbe wenu waweke sahihi? Kwa hivyo tumekubaliana Kiambu yote tumesema hatutaki. Hatutaki. Haya, sasa nataka munisaidie. Can we make a Kiambu declaration? Kiambu declaration. Nataka kusikia pale Kiambu declaration. Kiambu declaration. Kiambu declaration. Kiambu declaration. Gachagua. 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 Hapa niko na watu ambao ni MCA ambao wamesimama na Rigathi Gachagua. Ninataka kushukuru MCA wote ambao wamejitokeza kusimama mtoto wetu. Tuwapigie makofi. Kiongozwa na MCA wa eneo hii hapo hapa. Majority leader wetu wa MCA
Mheshimiwa Anthony Konya, Mheshimiwa Mtenga, Mama Shupavu kutoka Limuru, mama ambaye amesimama na Limuru anaitwa Mheshimiwa Mheshimiwa Jenga kiongozi, Karisho kutoka Lari, Mheshimiwa ambaye amechaguliwa MCA wa Duberi, Mheshimiwa Senyi apigwe makofi. Mheshimiwa kutoka Deya kule Limuru anaitwa Mheshimiwa Boka apigiwe makofi. Mheshimiwa kutoka kanisa ya APCA ambaye alichaguliwa kwa kuimbia Mwenyezi Mungu kutoka kule Limuru apigiwe makofi. Mheshimiwa kutoka Roiro MCA anaitwa Wainganjo apigiwe makofi. Kijana shupavu ambaye ameshinda kwa TikTok anaitwa Kariuki wake Roga. Mheshimiwa Ruth kutoka Nebega, Sipora Bia kutoka Mheshimiwa GN kutoka kwa Michael. Alafu sasa naomba hapa alikuwa amechaguliwa anajulikana kama Judy. Kiongozi mwingine anaitwa Kawaili Moyo kutoka Tingama. Hapa niko na kijana kutoka Thika anaitwa Kuria kutoka Kameno. Mere Kereka. Mama alikuwa anataka kitu ya women rep kutoka kule Thika. Anaitwa Mere Kereka. Tuko na kijana kidogo hapa anaitwa Chalo. Niko na mama Jenzi, anaitwa nani? Wajamaina yuko? Wajamaina yuko wapi? Ako hapo nyuma. Watu wangu baada mkono wengi ya ndogo bana. Kole wengi wako heto maratati mawe isi. Maratati maraida make sainde romekawa. Anakiwa wako majera marora maratati masio mona maratati masio maratati. Karatasi ambayo ilikuwa imeletwa hapa
Usicheze na Gachagua bwana.
adojo le ba wate jito ba wate jito ate jito matiani ndiye dakina leo ngoma ngale ngoma kwa msi ndiye mwana wake wewe yako najita todo arere adore bato nyaradi muno tokemarutera Kembali ke toko kama ada kawan ah, masa boleh mati ayam ini karena dia ada dia, mama bola, era boleh orang kau nak besa, ada ayam ini dia, ada bola yang mati ayam ini dia, karena dia ada dia, akhirnya, udah cuma ada dia pun ada mana, kau itu kau tidak nyoba ikan momoro, orang mana dia nak nyoba ikan momoro, kalau dia beri karya mahal ini. Na tokwenda kuona Ruto na mwenyewe aureke na Biblia tukona dale mundu wake mu Kristo ana yote makara muno kwa na akira twamwetegetia na tũgetĩkia thĩinĩ wake tũrarĩha ũmarikana ithuĩ twetĩkĩtie nĩ thĩinĩ tweka atĩa Maria inyuĩ mũtarenda inyuĩ nĩ inyuĩ mũthuranaga mũndũ ũrĩa mwathura athiĩ mbunge agĩrĩirwo nĩ gwĩka ũrĩa inyuĩ na angĩkorwo ndereka ũrĩa mũrenda ti inyuĩ ararepresent andũ angĩ arĩa matamũthurĩte rũthiomi-inĩ wa mbunge nĩ tiguo ithuĩ tũrenda bũrũri witũ ũikare ũnyitanĩte gwĩ bũrũri ũmwe tũrenda bũrũri wĩna maendeleo kahinda-inĩ gaka ti kahinda ga kũbutana na gũtinda tũkĩarĩrĩria nũ ũkũruta wĩra na nũ ũtekũruta nĩ kahinda ga gwĩciria atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa watũrete bũrũri-rĩ ile mashine tuko nayo ya economy tutabadilisha namna gani, lakini sio wakati wa kufanya impeachment. Mashine ile tuko nayo ya kushindwa kupeleka watoto wetu university, mashine maũndũ marĩa mathondekwo ma gĩthomo tuge ti mega nĩ mũndũ ũyũ nĩ ũkorwo tũkĩarĩrĩria rĩu no ti kwarĩrĩria atĩ nũ ũkũinũka na nũ ũkũruta wĩra. Tũkwenda kũrutĩrwo wĩra nĩ thirikari ĩnyitĩte arĩa twathurire matũrutĩre wĩra, no ti matinde kũrĩa magĩcira macira ma kũmenya nũ ũkũrĩa na nũ ũtekũrĩa. Nĩ mambe marũe na corruption ĩrĩa ĩratũthũkĩria bũrũri witũ, nĩ marũe na corruption nĩgetha tũgĩe na mbeca na economy ya bũrũri witũ yagĩre. Mũkwenda kũbutana kana mũkwenda arekei tũmacario wĩra, mũkwenda mawĩra kana mũkwenda kũbutana nĩ tiguo na magoti maitũ marĩa mambatĩtio maikũrũkio nĩgetha tũhote gwĩka mabiacara, no ti macira ma gũciraga atĩ reke ngani ainũke nĩkĩ tũkũreherwo thani nĩ tũrĩ andũ
andå macenjanio mawä-ra rä ä ratå teithia nakä o må ndå å rä a wothe å gwä hau rä hethani egå tå inå keria ithuä ä tiguo ithuä tå tinahotaga gå cenjania mawä-ra ä tiguo rigathä rä witå na nä tå mwendete nä tå yo nake ana tå hä tä ria hau mbere na akiuga nä cori ona acio angä mekå igå rå nao manatå hä tä ria ona gå tå henia manatå henia na tå tiugä te mainå ke ä tiguo nä tå rutä rwo wä ra nä thirikari tå tarä na ubaguzi nä tå rutä rwo wä ra nä andå othe no reke tå tige kuohoterwo må ndå å mwe atuä ke atä nä å rathiä atä tondå nä kwagä ire må hiki mwerå thä inä wa thirikari ä tiguo åguo ithuä tå hondekana rä u ithuä tå tiä bata rä u kura citå rä itiä bata na nä ngwenda kå maririkania atä 47% ya kura iria ciathurire thirikari ya Kenya Kwanza ciaumire gå kå gwitå rä u kura icio rä nä iragä ire wägetha rä u itirä na bata tondå nä kåragä na må hiki å ngä na nä gå ka na ciake nä mogwä tä kä ra å guo nä mogwä tä kä ra å guo no naniä ta njä ragia atä rä rä nä mwekunye haha nä mwekunye haha nä må getä kä ra hä ndä ä ngä nä må getä kä ra hä ndä ä ngä gå twarwo na ũguo må gathikagä rä ria harä a he kä hoto gä tiguo nä getha tå gathura atongoria arä a tå ramenya matiratongorio nä nda maratongorio nä bata witå ithuä twä ta wananchi nä guo aitå nä guo aitå nä twetĩkanĩria ũguo atĩ 2027 tũgũtũra thikĩrĩria kä